Hello, kitchen la kalau lom le vek chewa went to Westin 5-star hotel kan na kalau shoi ve don cheu ni an hotel hi han lu che hanin hei alo rim tui ngal chem chema han nuam lu tuka chan lifi kan han manga chaunan ai lift nung lam te po hi glass vek ania changkang em a chan kan na tur hi third floor ni a third floor a hianin swimming pool te spa gym ti te chi sang oma ki mani chu swimming pool lama swim turing kan dona chan ino en chun zom zel donya o khwate athim chan to do na ti hianin lights te anon on chana kanom na hi new town ani a new town lam hi chutlemin khwa po azia de wa hei adai de hleka thli te aron tho hewa anwam lu tuka chanin hei an building vel te po khi anron ti eng chan vel ani moi lu tuka chanin sutila mati chon thla te kan han la velanga athim tak pa in khwa athim chan to wangin kan tui chen te po kan du tok to a kai thlak do na ai an washroom ani an washroom ngot po hi an nom reu lu tu kan ni chu chanin kai in thlak zawa in chung lam panga kan chawa kan nom na hi floor som ni pahni na nia floor hi som thum pahni vel thleng oma floor khatari ngot po hanin room tam tak omani chanin room chung te po tle ma zong kalo tilanga hei kan nu cha bathtub nom mel tuk mo bathroom glass ve kalo oma le lama dar thalang in en na oma chan hei an khum te po hi adup mel em a chanin so view moi lut tu kalo oma khudilai tui om na khu eco park ania eco park ka vlog na kha ka video ma saber khan kalo upload to chung le chu le en lo chuan min lo en